Assalamu alaikum. Mına maçta kimniki bilmeysizmi? 66-78. Su satqanlarga? Qandaysыңар? Mına maçta sizlerdiki emasmi? Yo'q. Assalamu alaikum. Opel sizlerge qarashdi emasmi? Opel be. 66 esmen chiqib qoldi. Universal. Sizlerge qarashdi? Yaxshimi? Trotuarga qo'yib qo'ysiz. Mumkin bo'lsa trotuardan chiqarib qo'ysangiz, ha? Tushirіңіз. Siz yaxshi qo'ymay qolgan o'xshaysiz, ha, ikkinchi mashtanangizda. Bo'ldi, yaxshi. Ошентип түшүнүктүү инсандар өзүнүн катасын бере эле унчукпай алса, адамдын көңүлү көтөрүп сыйынып калат экен да. Рахмат чоң. Кеттик эми дагы алдыны карап көрөлү. Бұл машиналарды білеміз, бұл жаққа екінші жол келіп отырады. Мына ушул зданияны иштеткен байкелер екен. Қайсы жағы ачык екен көрөлүчү. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Тротуарда турган машиналар кимге караштуу? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыздар? Тротуарда машиналарыңыздар жокпу? Кимдин машинасы бар? Дагы келдик, келиңиздер, алыңыздар, тротуардан. Кайсы машина сиздики? Бияктабы? Мына алдыда турат. Мына ак машинанын хажайын айтып коесуздарбы? Бол. Азыр айтсаңыздар күтүп туралы. Сиздики кайсы? Тротуарда эмеспи? Жоқ, тротуар, по-моему, тротуар емес анау. Жолду тосуп калган жоксузбу, жолду? Жоқ, нормально. Машина өтөбү кенен? Ал го эми биякта экен. Негизи тротуардагыларды алдырып атабыз. Азыр, Кудай буйрса, мынакей. Биякты караганча бияктан алып кете башташты. Рахмат чоң. Көргөнгө да жетишпей калдым. Жакшысызбы? Машинаңыз жок а сиздики? Красавчик. Ээси келип калыптыр. Рахмат. Бул жакта эки машинабыз калды. Дос, машина сиздики эмеспи? 774 66-62 fit. Кайсы сиздики? Fitпи? Келиңиздер, алыңыздар, Кана? Аны да алдырабыз азыр. Алло? Мынакей, урматтуу телекөрүүчүлөр, эч ким эч нерсе деген жок. Бири-бирибизге катып айткан жокпуз. Бир ооз айттык. Бүт бардык машинасын алып чыгып, мынакей, жолдун чекесине тротуардан сырткарыга коюп жатышат. Красавчиктер. Мынакей, бул жакта дагы тротуарга коюп койгон экен. Маркасы Mitsubishi дейт. 399 номер. Байланыш номерин карап көрөлү, жок. Ассаламу алейкум. Машина кимге караштуу? Ким иштейби биякта? Ким деген?
Ha? Jolbars. Assalomu alaykum. Jolbars aka sizmi? Yaxshimi? Mashinangiz trotuardan, ha? Bo'ldi, kutib turamiz mana yerda. Hozir biz kelganchilar ko'rib qolibdir. Xudo bersa hozir juk tushirdim-la deydi, mashinasini oladi ekan hozir. Bo'ldi, olaveringiz, qarab turadi. Ortingizni qarab turayin, ortga olasizmi, oldiga bu? Bu yoqqa olasizmi? Akırın haydayarınız. Kaçıp duruyor bala. Kaç. Haydayarınız, haydayarınız. Bak oşente öyle bir düşünüp trotuarda maşinelerdi alıp koysak en sonun tuğra iş boladı eken. Ömeriniz başlıca. Çok belkemiz. Baştan trotuardan alıp koysa, bu jaktan joy жүргүнчүлөр өтөт, бул жака мүмкүн эмес да.